Il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, neħħiet mill-pożizzjoni tagħha dik li sissa kienet il-Viċi President fih dan il-Parlament Ewropew, Eva Kaili, dan fid-dawl tal-investigazzjoni li għaddejja brabta mal-elegazzjonijiet marbuta ma' skambju ta' flus, kontanti u rigali l-uffiċjali fil-Parlament għal favuri politiċi. Is-sospensjoni tal-MEP Soċjalista mill-irwol tagħha ta' Viċi President tħabbret it-tnejn wara nofsinhar minn Roberta Metsola nifisha. We will launch an internal investigation to look at all the facts related to the Parliament and to look at how our systems can become yet more watertight. There will be no business as usual. We will launch a reform process to see who has access to our premises, how these organisations, NGOs and people are funded, what links with third countries they have. We will ask for more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. L-MEP Soċjalista Eva Kaili kienet waħda mill-14 il-Viċi President tal-Parlament Ewropew u ġiet sospiża mill-Partit Soċjalista. Din tneħħewla responsabiltajiet tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fil-Lvant Nofsani. Roberta Metsola ħabret ukoll il-ftehim li kien sar mal-Qatar se jerġa' jmur lura għal stadju ta' kumitat. I was also scheduled today to announce the opening of the negotiating mandate for the visa waiver report with Qatar and Kuwait. In light of the investigations, this report must be sent back to committee. Fid-diskors tagħha hija sostniet il-Parlament Ewropew jinsab taħt attakk fejn anki d-demokrazija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin fil-mira. Metsola senniet li ċittadinanza Ewropea m'għandix tinxtara u wis li tibqa' tiġġieled biex dan ma jsirx. Let me say that you will find this Parliament firmly in your way. We are Europeans. We would rather be cold than bought. L-arrest ta' Kaili seħ fid-9 ta' Deċembru wara li qant missiera nstabet bagalja mimlija flus kontanti. Bħala parti mill-investigazzjoni, il-Pulizija Belġjana għamlet rejd f'16 il-dar, inkluż fid-dar ta' Francesco Giorgi, is-sieħeb ta' Kaili. Fir-rejd instabu ma' 600,000 euro fi flus kontanti.